ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera wowe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze bo mu Rubohero TV, mwongeye mwiriwe, murakomeye, nizere ko mumeze neza. Narabibabwiye ndababwira ngo none nzajya mbaha ibintu byiza bitangaje, ibintu utasanga ahandi usibye mu Rubohero TV. Ngira ngo mujya mubibona abantu bakunda gutemberera ku mazi, ku mucanga, abantu biyambariye utwenda twiza, bambaye agakabutura ko hasi ndetse n'agakrop top, akantu kako ko hejuru bidoze mu budodo, mukagira ngo aharenda ni mashine zabikoze. Reka da, n'intoki zirabikora. Ugasanga wambaye utwenda twiza cyane, waba uri mukuru waba uri umwana, ugasanga wiyambariye utwenda twiza cyane utasanga ahandi. Nta handi wabikora rero, nta handi wakura ubwo bumenyi bwo kumenya uburyo wabikoramo usibye mu Rubohero TV. Uyu munsi rero ngiye guhera ku gakabutura. Abantu benshi bakunze no kutwita twa bikini, bajyanye ku mazi. Turahera rero kuri akangaka. Ni gute wakwidodera, wakwibohera akantu keza nk'aka? Ariko muri kukabona ukuntu gateye amabengeza, ni keza cyane. Urakambara ugasanga uraberewe, ugasanga urasa neza. Ubona ko ari akantu keza. Ndashaka rero kugenda mbigisha etape par etape ni gute babikora, kugira ngo tugende gake gake kugira ngo tubashe kubyiga tubimenye neza. Tugiye rero guhera ni gute waboha aho nakwita mu nda, ni gute wakora sentire yo mu nda, gute wabigenza ukayiboha ikamera neza. Murakoze cyane. Kugira ngo rero ubashe kwibohera akantu nk'aka keza mubona gatangaje, tuzakenera iki? Tuzakenera ikoroshi isanzwe murayizi, ukenere imakase, ukenere ndetse n'ubudodo. Uzakenera ubudodo. Ni ukuvuga ngo ukoresheje aka kadodo kamwe ntabwo byaba biremereye cyane, kereka ukoresheje bwa budodo. Hari ubudodo buba bubyibushye ushaka gukoresha rumwe, ariko ubu ngubu bunanutse ukoresha ibidongi bibiri icyarimwe, ugafatanya ubudodo kugira ngo bigire ireme. Turatangira rero twibohera icyo nakwita nk'ishene. Ishene yo mu nda ukomerezaho ugakora mu nda. Kugira ngo rero uyitangire ubigenza uti? Urabanza ukarema ipfundo. Urabibona, ubanza ugafata dodo runini ugashyira ku rutoki gutya, ukanyuza hano. Muri kubibona? Ukiza ukagarura gutya, ukarushyiraho, warangiza ugakurura, ukahiremeye ipfundo, ugashyiramo ya koroshi yawe. Iyo urangije rero uba wapimye mu nda yawe ukareba ko hangana ukoresheje metero. Ngiye kubohera rero umuntu ufite taye moyenne. Taye moyenne maze gupima, nabonye ndi bukore ikiziriko kingana n'utuntu 120. 1, 2, 3, 4, 5, urakomeza ugeze ku 120. Buri wese rero 6, 7, buri wese adoda bitewe nuko taye ye ingana. Ntabwo byose babidoda ufashe ibipimo bimwe, buri wese afata igipimo cy'uko angana. Murakoze cyane.
ishene yanjye y'utuntu 120 nkaba ndayirangije. Umuntu nitaye moyenne. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho kugira ngo dukomeze, ndakuraho utuntu 11. Hari impamvu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Urangije gukuraho utuntu 11 rero utawongera ukaboha utundi tuntu 4. 1, 2, 3, 4. Ugeze ugahita ushyiraho urudodo ukabara 1, 2, 3, 1, 2, 3, ugahita ujombera urushinge mu ka 4. Ukazamura ugakuramo 1, ukuramo inshuro ya 2, ukongera ukavanamo 1, ugashyiraho urudodo ukarenga akantu kamwe ukajya mu ka 2. kubibona, ugakuramo 1, ukongera ugakuramo inshuro ya 2, ukongera ugakuramo 1, ugashyiraho urudodo ukarenga kamwe ukajya mu gakurikiyeho. Rimwe ukuramo inshuro ya 2, ukomeza gutya mpaka ishene uyirangije. 1, ukarenga kamwe ukajya mu gakurikiyeho.
mujye mukora share n'abandi biyungukire ubumenyi. Ntimukibagirwe rero ikintu cy'ingenzi ari cyo cyo gukora ku nzogera. Ku nzogera icyo bigufasha ni iki gihe cyose mu Rubohero TV telefone ihita ibikubwira ikakubwira ati nyamara mu Rubohero TV bashyizeho ibindi bintu, nuko nta kindi bigufasha. Murumva rero ko inzogera ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo kizajya kigeraho cyose mujye muhita mukibona. Murabibona, ngiyi navuga ko nta etape ya mbere ni uku nguku ubikora ukabona uko kameze. Nabonye ni etape ya mbere, hari ibyo tuzakora hano, hari n'ibyo tuzakora hepfo. Ubwo rero ni uku utangira ubigenza. Iyo ugeze hano rero ku musozo urongera ukakora agashene k'utuntu tune, 1 2 3 4, ugahindukira ugahindukiza shene yawe, warangiza ugashyiraho urudodo, warangiza ukajombera hano hejuru eka kandi wakoze. Urabibona, ugakuramo 1, ugakuramo 2, ugakuramo 1, ugashyiraho urudodo, ujomba hano hejuru, ugakuramo 1, ugakuramo 2, ugashyiramo urudodo, ukajombera hejuru kandi wakoze, ugakuramo 1, ugakuramo 2, ugakuramo, ushyiraho urudodo, wongera ukajombera no hejuru, ugakurura, ugakuramo 1, ugakuramo 2, ukagenda ubikora gutya kugeza igihe ugereye ku musozo, ukongera ukazenguruka.
warangiza ukongera ugakora agashene ka tune, 2 3 4, ukongera ugahindukiza, shyiraho gatatu, ukongera ukabikora nk'uko umaze kubikora.
murabona ko tugeze ku musozo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ubutaha rero tuzaza turebera hamwe etape ya kabiri, ni gute wakomeza ugakora ndetse no ku mabuno umanutse hepfo. Ahangaha ni sentire yo mu nda. Murakoze cyane, naho ubutaha. Kandi ntimukibagirwe gukora subscribe, nongere mbibutse like ndetse na share, mureke bigere kuri benshi ndetse bigere no hanze y'u Rwanda, bikwire mu isi yose, nabo bimenyere ubumenyi bwiza kandi butangaje. Turabakunda. Ni Clementine Irakarama mu Ruhero TV, naho ubutaha.